Ako treba nekoja devojka da se našminka za 5 minuti sama da izlaze od doma, koji se tajните na šminkanjето, kako bi trebalo da ga napravite? Prvi korak koji ćemo da napravimo generalno je da stavimo jedan soft fiksator koji će ujedno da osveži šminku, odnosno osveži lice. Ovo je Face and Body. On je jako lagan i baš je predviđen za dan. Nanesete ga dakle slobodno preko cijelog lica. Ovo ne mora da bude, ajde da tako nazovemo, profesionalni make-up. Ovo može da bude neki tips and tricks iz make-up ugla, odnosno iz ugla make-up artista, kako vi na najjednostavniji način možete da postignete jedan lep izgled lica. Koja je najголемата грешка што ја прават жените кога се шминкаат? Što ne znaju koji puder je usklađen sa njihovim tipom kože. Recimo, ima dosta žena koji koriste pudere koji su masni, a imaju same masnu kožu, tako da to je generalno nešto što dodatno prouzrokuje da puder na licu izgleda jako loše. Ili devojke koje imaju suvu kožu koriste pudere koji su previše matirajući, odnosno koji isušuju lice i samim tim dodatno se lice isuši i izgleda onako čak i flekavo, neuredno. Naredni korak jeste transparentni puder. Dakle, transparentni puder služi da matira određene regije u predelu lica, odnosno da puder ne isijava i da nema veštački sjaj, već da lice prilagodimo tom nekom prirodnom izgledu kože. Nanećemo ga lagano tapkajući sa jako malom količinom, dakle nemojte preterivati, to je ono kada neko ima efekat kao brašno na licu. Дали секогаш мора да се контурира лицето пред да се нанесе шминка? Lice može da se konturiše, ali to onda već ne može baš da bude u 5 minuta, onda treba malo duže vremena. Uvek imajte neko dobro rumenilo, rumenilo će vam dati sjaj licu, svežinu. Кои бои на руменило се хит ова есен? A sad su hit te neke rozikaste nijanse, mada ja rumenilo volim da prilagodim uz boju očiju i uz boju kose, pa čak i tena. Recimo na ženama koje su tamnooke, lepše idu neki, da kažemo, breskvastini tonovi, dok na žene koje imaju svetliju kožu, plave oči, uvek lepše ležu neke roze nijanse. Možete isto dodati malo i highlightera. Highlighter slobodno stavite malo iznad, on vam dane dodatnu svežinu i sjaj licu. Većina žena voli bronzer, on malo naglasi jagodice. Kaj se stava pod rumenilo, vrz rumenilo? On se stavlja malo u, recimo, predelu jagodične kosti, više kod ušiju, dakle rumenilo više volim da ostavim na taj obraz, ajde tako nazovemo, a što se tiče bronzera, njega volim više da stavim u tom predelu jagodične kosti, ali lepo je da se sklapaju, odnosno da se stapaju jedno u drugo, bronzer i rumenilo. Što se tiče očiju, moja preporuka su za neku brzinsku varijantu uvek ti neki soft nude tonovi, nešto u smeru brown tonova, tako da to su nijanse koje će uvek da se nekako i najlakše i najbrže nanesu. Ovo su boje koje mogu uvek da se iskoriste i uvek su nekako, to su komercijalne boje. Idemo na maskaru. Ja smatram da je generalno ovo sasvim dovoljno za tu neku dnevnu šminku i za neku samostalnu upotrebu za posao, za kafu, za svaki dan. Recimo, oni koji vole malo jače glitere mogu da dođu ovako neku liquid varijantu, odnosno tečnu senku. Stavite samo na početku i malo rasporedite ovako. Sa prsti? Tako je, sa prstima. Sad otvoriš ovako, ovdje nešto gore. Može da dodaš malo ovako i u prednjem dijelu oka. Što se tiče usana, neke brown kaste ka nekim nude tonovima su moja perspektiva, odnosno iz moje perspektive su najlepše za svakodnevnu upotrebu. Znači, slobodno iscrtate po vašoj liniji usana. I ovo je nekako univerzalna boja, boja breskve, moderna. Pristaje na svaki oblik usana, za sve one recimo koji žele malo da pojačaju oči, koji vole malo tamnije oči, šta može da se doda na ovu varijantu. Može da se doda recimo u strepavice malo čak i crna. Napraviti taj efekt eyelinera. Za sve one žene koje imaju problem sa eyelinerom i koje je jako teško stave eyeliner, uvek je moja preporuka da uzmete olovku. Sa olovkom to uvek ide lakše i brže. I uvek imate onu opciju da uzmete ovaj kraj i da malo to izblendate. Vratite se na onaj fiksator sa početka priče.
osvežite dodatno lice, fiksirate ga. Dodat ćemo još malo rumenila da to izgleda još efektnije. Ono u sebi još imate neke šljokice sitne, tako da dodatno da na svežini. We ready? Brzinski jedan efekt.